Pinter bos. Hilanglah kuliah kan. Iya. Profesi yang profesi. Sabaraha mang sabungkus na mang. Biasa 12.5 yang tahu ya. Ujung nepi ka ujung apa ada. Cobain dulu. Sok atuh kajelas ha. Siap. 1 2 3. Kancil. Mantap. Tos, Bu. Atas. Kanggo Karang Taruna kita lahap kancil. Oke, terus. Mantap. Siap. Lanjutkan. Tewe. Bu. Mangga lajeng. Ya, ayahnya tuh Bu.
Ayah itu. Ah, siap. Kacang, asup itu kacang. Mana kacang? Iya. Iya ting ngarau. Tatat. Apa Mang Dadan Tatat ini? masih kuat tatat. Kuat. Kuat mam nanya tak? Layang. Karena badai ka mana enak? Pada ke mana orang, Bro? Bro, pada ke mana? Jarah. Demak. Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kita mau liburan Demak baca jadwal tuh bolo Kang Pit, ayeuna ka mana? Ayeuna menuju Demak. Mantap. Kangge ka payuna kancil kedah ka Bali Mang Pit. Insya Allah di Bali langsung ke Kupang, langsung ke Raja Ampat. Idi tak dangukeun guys. Wasnub. Next try. PSB. Begitu pemain yuk. Ini orang Wasnub. Cece, senggol bicu. Kawan dong Lebo ke Jawa Tengah. Ngomong atuh. Maaf nih serius. Macan naon? Biasa. Kita mulai pemberangkatan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim.